yechigosori kurwa igase county ya Kisii abo asegatia abanyankongo kurwa igase riro baria Gusii omanyekaine buna Elijah Onsika yoro manyankongo bwenkoyo anyarire gwesoki na gusababa bwatani kurwa serikali ya county ya Kisii gekura uno mugavana Paul Simba Arati amono oyo mugavana bwe county ya Nyamira mukainde buna Amos Nyaribo kunyara kwene kibuna nkobeka bare chi academy chechigosori asanyarire kuboria county ya Kisii nyarire kobeke academy yenkoyo ne county ya Nyamira kunyara kwene kinebwate academy ya maminyoko kwene kibune biewa biko kina binyare gosiru na gusukigwo motio Digo nari gusaba awa governor Simba Arati Kisii county esa olinere ruzetia abachezaji abange b'umupira tonyari gutwari academy ya football egiye koreta abachezaji bakuru ba Shabana amo naintwe batene nerororo bari top talents from the grassroots barete academy kurwese academy abana abajo Shabana kuri Shabana nabo banyora abana bagire professionals ngumbu yego chawe konye mune kenyoro haya Nyamira county ase okonyoranga no abanyo bamunyokia abange bariwete muna babo yonde asati amona abande etware academy ya athletics bona abamunyoki bari abakuru muna babo mokamba babere ekambi ya athletics bago top talents ku school wapi elinde tanyore amaminyoka ira neigoro nubo zokuzane garoko nyoranga bo this time Kisii ni gotore mae kwa mangane y'umupira na athletics at large lakini ni mayete with Simba Arati ama no mwishimiwa Nyaringo ku Nyamira abuna abantu banje the sports aende nkore ngia base ko ina ne direction yengia na batoko benda atambi go ya sports oidomenya nkongo